gospodin Vladan Dinić, osnivač, vlasnik i glavni urednik dobro poznatog lista Svedok, nam je učinio zadovoljstvo da opet dođe u našu emisiju. Mi smo se dogovorili s njim, a on je ispunio da kad god izađe nova knjiga, da ga vidimo ovde i da predstavimo novu knjigu. Naročito imajući u vidu da su mu knjige o aktuelnim temama. Prošli put smo pričali o knjizi o Jovanki Broz i najavili knjigu Tito nije, odnosno jeste Tito. Tako je. Knjiga, moram da kažem, detaljnije, neću da kažem ozbiljnije, ali vidi se detaljnije urađena, sa puno više sadržaja, je pred nama. Postigla je veliko interesovanje u javnosti, otvorila ponovo neke teme o kojima se šuškalo godinama. Dakle, Vladan Dinić je uspeo u svojoj nameri i u svom nastojanju kojim se već godinama bavi da nam neke stvari malo probučke, što bismo rekli, da za Bokrečenu sa vrha skine, a da mulj malo izađe gore. Pa, da vam se zahvalim što ste me pozvali u emisiju i da vam kažem da to izgleda da pisanje knjiga o Jovanki Broz i Josipu Brozu je zadiranje u istoriju, ali očito da je danas vreme kad je lepše pisati o istoriji nego o sadašnjosti. Enigma Josipa Broza traje već 70 godina. Da li je Josip Broz iz Kumrovca, da li je iz Beča, da li je ne znam odakle. I ja sam pokušao da u ovoj knjizi koja je pred vama i koja je u prodaji na svim kioscima širom zemlje, prezentiram javnosti sve ono relevantno što bi moglo da pomogne u razrešavanju enigme Tito. Dakle, ja nisam imao želje da dam definitivnu istinu ko je Josip Broz. Istina knjiga ima podnaslov, da kažem, konačna istina, a konačnu istinu sam izvukao iz analize našeg nekadašnjeg uglednog kriminologa doktora Živojna Aleksića, koji je za potrebe lista Novosti Plus, gde sam ja bio glavni urednik svojevremeno, radio ozbiljnu analizu da li je Tito Tito. Analiza je gospodina Aleksića u stvari odgovor koji se čekao, evo, da kažem, 70 godina. Dakle, po toj analizi, sad mogu malo da otkrijem i detalje iz knjige, analizira period od 1928. do Titove smrti na osnovu raspoloživih fotografija. I zaključak je da je od 28. do 80. u pitanju jedna ličnost. Naravno, ova knjiga imala i drugi efekat. Izazvao je reakciju gde se ja nisam nadao u Americi i Kanadi. Dakle, jedan deo tiraža je otišao vrlo brzo za Ameriku i za Kanadu, pa onda ima tu i dobrih detalja da je, recimo, sad nedavno objavljena analiza nekih američkih tajnih službi, senzacionalno plasirana u srpskim medijima, koji, kao i svi Srbi, slabo pamte, brzo zaboravljaju, da je Tito Poljak, Rus ili ne znam šta. Pripremajući knjigu, ja sam pronašao u svojoj dokumentaciji da sam 89. godine, dakle, objavio isti naslov, Tito, Rus ili Poljak, i mogu da se našali malo da bi mogu da tužim Amerikance za autorska prava. Za autorska prava, jer su mi ukrali praktično tekst. Taj senzacionalni dokument Amerike nije ni po čemu senzacionalan, ali pošto u našim novinama je zaboravljeno sve što je bilo prekjuče, kamoli šta će da bude danas, ponovljeno kao ekskluziva svetska. Dakle, ali to pokazuje nešto drugo, da su Amerikanci, kao jedna ozbiljna nacija koja mnogo šta pakuje u svetu, pa i svoje istine plasira kao prave istine, ozbiljno imali na oku Josipa Broza i da su ga pažljivo pratili, proučavali, a da li su nešto više od toga radili, ne bi mogao da vam kažem, jer ne znam. Dakle, mislim da knjiga Tito nije Tito je odgovor koji daje nade obema stranama, i one koji tvrde da nije Tito Tito, a i ovi koji tvrde da je jedan čovek, da kažem uslovno naše gore list iz Zagorja, iz Kumroveca, Josip Broz.
U traganju za istinom ko je Tito, nalazio sam naravno razne tekstove, razna dokumenta i tu su zanimljiva istraživanja koja su vođena u Beču. Jer ne znam kako, ali uvek nekako se Josip Broz sudari sa Austro-Ugarskom monarhijom. Od učešća u Austro-Ugarskoj vojsci na Ceru, kad je naravno ratovao protiv Srba, do apsolutnog lidera svih Srba, kad je bio najomiljeniji i kako smo ga, ako se sećate, zvali najveći sin naših naroda i narodnosti. Sad taj epitet, najveći sin, da li važi ili ne važi, nije ni važno, ali u jednom periodu on to zaista bio. Možemo sad da o gospodinu Brozu ili drugu Titu pričamo šta god hoćemo, ali on je za ove prostore, a očito ne samo za ove, nego za veći deo planete, ipak istorijska ličnost. Hoćete li da nam malo otkrijete bar par kontroverzi koje ste... Pa ima jedna lepa kontroverza koja je vezana za ovaj prostor. U Zemunu na groblju postoji parcela, mislim da je 137, da mene ne držite za reč, gde je sahranjen Josip Broz. I naravno ime Josip Broz nije ni retko, nije ništa ni čudno. Međutim, ispostavlja se da je i taj Josip Broz, dakle ga zovemo Zemunski, imao veze sa Bečom. I da je on dobio jednu nagradu Austro-Ugarske koja je pripisana kasnije Josipu Brozu Titu. Pa je onda demantovao sam Tito da je on vlasnik te medalje i dobitnik, nego da je taj Josip Broz iz... Međutim, tu šta se poklapa? Poklapa se da je sahranjen taj Zemunski Josip Broz u vreme kad je u svetu lansirana priča da je Josip Broz zamenjen. Da je poput, ovi mlađi ljudi to znaju, i mi matori koji smo čitali one crtane romane o Fantomu, lansirane teze da je Tito u stvari jedna više ličnosti koje su se menjale u određenim periodima. Tad je nestao i neki ruski major Lebedev, koji se nikad više nije pojavio, sem tad kad je bio ovde, i onda je nestao. Onda su kontroverze naravno jako velike oko tog čuvenog klavira, koje je Tito dobro svirao. Sa koliko prstiju? Imam i to da li je 8, 9 ili 10 prstiju. Međutim, meni je zanimljiv sagovornik u ovoj knjizi svojevremeno bio Josip Kopinić, za koga sam ja, kolega, bio potpuno ubeđen da je on u stvari Tito, a da je Tito njegov, da kažem, potrčko. Jer enigma Kopinić je veća enigma od Josipa Broza. Ali, pošto Kopinić nije dobio tretman Josipa Broza Tita, o njemu se mnogo manje zna nego o Josipu Brozu. Dakle, pitanje ko je Josip Broz, ko je Kopinić, dakle, mnogo dilema je ostalo nerazjašnjeno. Ali zato Kopinić lep materijal za novu knjigu. Tako je, lepa građa za knjigu, ali vam kažem da mi je on rekao da tu se sporilo, naravno i danas se spori da li je Tito učestvovao u španskom građanskom ratu. Nedavno mi je velemajstor Ljubović, šahista, moj prijatelj i ispisnik, ga kažem, s kim sam igrao na turnirima svojevremeno šah, rekao da u Španiji postoji neki gradić i u gradiću postoji ulica Josipa Broza. I obećao mi je da će sad kad dođe iz Španije da mi donese fotografije i dokumenta koja postoje za to. Dakle, ne verujem da bi Španci dali ime Josipa Broza Tita iz čiste ljubavi prema Jugoslaviji tadašnjoj, već je verovatno nešto bilo što se krije ili što je nepoznato našoj javnosti. Oko prstiju. Tu ima svedočenje Popovića, Titovog vrlo bliskog saradnika, koji je prebegao u četnike. To je jedinstven slučaj bio da pred kraj rata, kad mu vreme nije, pređe u četnike, ali je prešao i on tvrdi da je Tito uvijek imao 10 prstiju, bar taj čovek koga on zna. Dakle, ja ni na jednoj fotografiji, dakle, nikad nisam vidio da Tito ima prsti ili dva manje. Međutim, ima oni koji... Tito Bravar nije imao baš ceo... Vidite, ja bih mnogo volao da danas u Srbiji imamo političara ranga Bravara.
jer nije zaludo ovi ponovo što se, kako se zove, billboardi, grafiti, kaže i Bravar je bio bolji. Dakle, moja generacija, vaša manje, vi ste malo mlađi, a ona najstarija generacija s pijetetom se seća vremena druga Tita. Da li je to bilo pravo vreme ili nije, dakle, nije na meni da dajem istorijski sud, ali mislim da smo bolje živjeli. Da se vratimo malo na ono malo prerazlično pitanje, poznajući vas, siguran sam da se nešto novo krije. Pa ne, evo da vam kažem. Šta je sljedeće? Nedavno sam razgovarao sa mojim nekadašnjim urednikom, pa ja sam njemu bio urednik, pa Manojlom Vukotićem, bivšim glavnim urednikom Novosti, koji inače bio moj zamjenik u Svedoku svoje vremeno pre dolaska u Novosti po drugi put. Kaže, šta si zapao s ovim knjigama? Ja kažem, nije što si izdavati novine svaki dan, što si izdavati knjigu svaki dan. Šalim se naravno malo, ja sam najavio da će posle povlačenja knjige o Titu iz prodaje srpskoj javnosti da ponudim još jednu novu knjigu kako su ubijeni srpski vladari. I mogu da vam kažem da je osnovno pitanje, pošto se javljaju čitaoci da pitaju kad će da izađe, osnovno pitanje koje ih muči, kaže, je li imao Đinđiću nešto? Dakle, Đinđić je dobio tretman srpskog vladara, mada je bio premijer, ali evo dobio je. Naravno da će u toj knjizi da bude dosta posvećeno ubistvu Zorana Đinđića, ali je simptomatično da su u našoj istoriji koju mi, bar sadašnji vlast, želi pošto poto da zaboravi, i mada ja mislim da zemlja koja nema prošlost nema ni budućnost, ali trenutno vladajuću strukturu to uopšte ne interesuje prošlost, samo ih interesuje sadašnjost, ne interesuje ni budućnost, da vam kažem. Vidjet ćete i u stvari čitat ćemo svi kakva je istorija bila užasna. Moram da vas pitam, Srbija obično kad kaže istorija misle samo od Miloša. Ne, Srbija, kad kaže se istorija, misli se od dolaska DOS-a na vlast. Imali su Srbi dosta vladara koji nisu umirali prirodnom smrću i za vreme Nemanjića, tamo nije bilo čak pravilo, retko ko je umro prirodnom smrću. Ne, pazite, knjiga je zaista jako važna za pokoljenje, ko hoće da čita, ali ja imam jednu uzrečicu koju često koristim, da danas u Srbiji svi pišu, ali niko ne čita. Pa čita se. Evo ko neće da čita ima i vidite, DVD. u knjizi Tito nije Tito, ima i jedan poklon, da kažem. To je DVD film Makavejeva, koji je bio u bunkeru 37 godina. U tom filmu, pošto sam ja i taj film naravno video, pripremajući knjigu, na bunkerisan je bio 37 godina, pokazuju se neki detalji koji nisu mogli u to vreme velike vladavine Josipa Broza, kao što sad i mnogi detalji o moći prvog čoveka ne pojavljuju se u novinama i u medijima, da nisu baš svi bili oduševljeni ni prvomajskim paradama, ni Sletom mladosti, i to je Makavejev lepo upakovao u film i imaće prilike uz čitanje knjige da čitaoci vide i o čemu se radi. Hvala za gostovanje i želeo bih da se dogovorimo ovako pred gledalcima, idu nam izbori. U vreme kada ova emisija bude emitovana, već će početi prvo predstavljavanje. Ja samo ću jednu stvar da kažem. Ja ću da vas zamolim da tamo negde za jedno mesec dana kad bude Kad se zahukta. Ne imam, hoću da vam kažem. Kad se zahukta i predizborna kampanja, da dođete malo da prokomentarišete. Samo jednu rečenicu da kažem. Mislim da sad koljemo vladu za kilo vola. Da sačekamo mesec dana pa da nam dođete na taj način. Naravno. Hvala vam za gostovanje i uvijek ste dobrodošli. Hvala vam.